Shalom, senang tadaw sabat, senang menyampai di insan Pakambago, Isalam ringkasan dat pinsingilanan dat pelajaran sekolah sabat dati dat sabat kumaisan da kuatel sabat diti. Sabat baino menyampai daho haraho dua tembalut dua panel dati. Tapinay Gemini mantada ganti nagi tapinay Sawal mantada hita hilas nayasan ilabang kahakna sabat diti tapinay tajuk na pada pinsingilanan dati ataupun tit sekolah sabat dati bena nga masih isalam dat ginumuan. Nah, tapi sebelum dat kasalimpun yati sanang dati dat kasambayang yati. Jadi untuk dat sumambayang dat papatimpuun ditit pinsingalanan dati sabat dabayna pakyonon ko hi tapinay Gemini dat memuruan dati isalam dat sambayang. Oke, karena semambayang yati ang pimpinan ko isalam dit doa di kedengaran. Tuhan, Bapa kami pengen di kerajaan syurga, kasabon sabat di Tuhan, mohon si kau yahai, sebab digegompi nu, amlisiu nu, kumatoin sanandahay. Pada saat ini Tuhan, mimpuni hai dat belajar dit boros nu, isalam da pinsingilaan, sekolah sabat isalam da boros da dusun. Biar na Tuhan, kainsanan dit, pagi babarasan dahay da kasabon diti, nga mantad iddia kinarahingan. Tuhan berkati yahai dat hiti it pangintong makinangaw ila gereja tay ko hanggan apa ya tila dat tinana diti. Kiranya Tuhan iti boros nu kadapat dat memberkati panahak dahay dat kalisihan katadan dat hiti pemagunan diti. Iti no sambayang dahay Tuhan sempurna no mantadit kohangan nu. Isalalu mengaran di tanak Tuhan Yesus membayang yahai. Amin. Amen. Kung sikaw tapinay Gemini it minamuruan dati isalam dat sambayang dit ngino saat diti tapinay mandati di pasalimpuno tit pinsingilanan dati it pagi babarasan dati mira dinaritan ko ditino deh tajuk na padati nga kopasyon ataupun masih isalam dat ginumuan. Nah, iti napot ayat apalan dati da sabat dabay no nga akito dati isalam Mazmur 8 na podam 4 ayat dit kumatalo. Paingkana ginawa ko namumuk sebab dat langadon di koyonon da kinarahingan. Ginawa ko tonsi ko omon kuma di kinarahingan dit pempasi katit ayat apalan dati ataupun man ko bacaw insan Pakambago isalam da bahasa dat asanong datid artian bahasa Melayu. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Tuhan yang hidup. Mazmur 84 ayat 3. Nah, TikTok nga akan ke TikTok. Iti napati nga tuni sera kinanghon dati kapila jam nga orango dati itu ni daw terutamanya it jam dat sansag kay nga iti napati nga cerita sedikit serta dati tokuring mengenai dati pelajaran dati sabat dabay na mengenai dat sangulun ataupun iso keluarga di Mary kadhiti. Iti napati nga kita dati bahwa dat
kadi meri mintong hiri sirang daw nga paing romos ngay it kambawa di tanak daw. Kadaw mintong di jam nga ayah 2 jam nga semuang nasabat. Jadi memusoro yaw di pengkuro putih tumangkaboh yaw pentong dit hubangom memusoro na dit hari sabat tu suab na po kadaw nga nakakun no kuno dat bertugas sebagai dat menyambut di tembuloy kadtihite. Maksud na po nga yatilo na po harus ataupun memanaw dat lebih awal kahit pemanahan datilo di kaubasanan. Nah, isudut di lain, isudut disuai nga isawa di meri. Paimbaris isyo dat mirad mindadat rikatan da memayar det barang-barang da keperluan da hilawalay untuk dat seminggu dat tabantalan. Nah, tapi nai isalam da pemusarahan di Jos, isawa di meri di tinga kanu pada tim masadat rumihat modop itesok sorohon. It kadada kadaw. Nah, retan nagitit pelajaran dati pinay bahwa dat iti napokoposyon dati nga sama kita kan kaya mengatur nga ilot jam. Jam dat pengintong kasari dati. Intangan dati jamam maralaw na. Intangan dati jamam maralaw na. Nah, pengkuro toko dito pinay. Milo da kano dat iso kondarangan isalom dat kesibukan isalom dot keposyon dati miradi nawayaan di merihom isaw do dingino ijos terlebih pagulo sebelum dot manko pasaraho ataupun nuan ko peluang iti panel dati dot berbicara kita na padati ti pelajaran dahitid sumusuhut nga huyan kam na huyan leti dan lesuh nga reality na pati kapasyon dati nga asibuk na pa. Sama kidat akon na pa kahari sabat, akon na pa may sambayang nga ay so masa dati da untuk diri, pia dati sendiri ataupun untuk keluarga dati. Nah, tapi nai, tilambuson dati tit pelajaran dati, sanangan no kudot muhot ataupun pasarawan ku kumadit panel dat kumaiso dati tapi na Gemini dat itinapatiuhot diti perbincangan dati tapi na nga ay lanan dati bahwa dat tulun na pa diti nga asarud ohuyan awagatan da binabo. Jadi nunu tiwara isuang da Alkitab mangoydot itinapatong nga ulun nga kailag dot huyan awagat binabo mira dinawayaan di keluarga di merihom ijos ingin nore maeda tampinay. Oke, pansika Elda Joseph di mamuruan minanguhat di paguhatan di tino. Oke, tampinay hanggang na pa paing kinangaw paingintong ditit ababayan sekolah sabat dat kasabon sabat diti. Mintang na payati ditit kapapasyon tulon dati kota-kota dit nga gaya toy kahiti kakampungan nga inapot tadaw dat 24 jam niri nga amu osukup mila na pada nga Tuhan tambah lagi 30 jam ka dasa nga daw amu osukupan kamayan dat 24 jam haron nagi sanging karaja na kait karaja hilag kota-kota besar sabab yatila na pa nga anaro timpo datilo kumaraja nga arikot na po jam dit kaulian jam 5 jam 6 nga na kasabar dat muli sabab kauli na pa di nga haron nagi masa datilo dat rumihat kadaw yati insaro yati dat paimpasi ti pamagunan dat maraw-araw da kumaraja gisam dat haray karaja kumaraja dit tatuang min susuap ya nga haro nakombal ko naging matihadat
naka pakinangaw da sarita dat momom di dahil kabon dat tanga tuang. Nakura to sabab dat irad diri kay nga itina pod kakampungan tay ka hilad kota-kota basar nga kita dati it mian sadu na it koturan masa dati la itina po kakampungan dati nga apasan na po ahuyan tay ka it siuli na pa nga muli dan walay nga pangkura it kumada tila dit pangkaraja di hilad kota-kota di Tagayah nga. Jadi ratian na pahiti nga mulang piadat hilad kota-kota di Tagayah tay ka it hilad kakampungan nga perlu yati ko insanan dot mundarong. Sebab na pa nga iadam pia di hawadit amo panaratu dosa di hilad Taman Eden kay nga nonwan kinarahingan dat rumihat minangano it kinarahingan dat isa perintah dat manhu dat mundarang hinunggan it tadaw dat sabat tadaw dat kondarangan. Jadi alanan kinarahingan iti napatulon niti nga harohad tay ka nugay haroyit had-hadit pekerjaan dati tinan dati hinungga dat kaylay kinarahingan dat yati na poy sebagai datulun kada na tulun ilapet nga tayamayam nga haray masada rumihat. Jadi ailanan kinarahingan dat aiso na pot kondarangan ya kay nga memang dat ina persoalan ditino nga paingkura dat kailag yati dat ahuyan agat binabo kakay nung kaylaya it amo yati kondarang nga agumo kabalingkangan dit awayaan dati harat ti tolo ditit naihom kote kumaysa na pa nga ay duan yati dat tumpuan dat kumaraja kumadua ahoyan tinan dati itinay berkait dat sera na pad ahoyan tinan dati nga manhak dati masalah da emosi emosi kang kuna pagi nga kada nati umbalong balat mga pakisap pakibaras-baras di kumadi tulunit amo so kuprihat bintagad mati kapyada di tulundat itinat katalo paling kapya panting kumadati nung aiso masati dat rumihat aiso kondarangan dati nga kaliho yati sumambayang kaliho dat belajar da baras kinarahingan. Jadi Isalam dat kejadian 2 mantada ayat 1 gisam katalu ajalah si kinarahingan dat minanahak dati isok perintah tadaw sabat inonsoy daw dat kumadati nungga dat salinay di anom tadaw dati kumaraja nga pada hari ke-7 tadaw kondarangan dati tadaw hari sabat. Isalam dat Markus 6 ayat 3 talun pada misa isa-isarita di Yesus dat pinapakan dit 5,000 tulun. Ogumo tulun dit sang rikat-rikat sang uli-uli. Gisam di dat hilan naray tanda Alkitab hilan Markus 6 ayat 31 dila makan piadi ngamu kasampat. Nah, kadi Yesus jadi kura kadi Yesus saya dat nointong daw iradi keadaan di kay nga kadi Yesus kana angay ta ka undarang it isa kinanon dit asunye kadaw. Kaundarang ya kayo dat ang ruhay kadaw. Jadi Yesus pia sendiri akan kenapa itu nga murid-murid daw nga Yesus sendiri nga mungkin bekerja ya udah lebih 24 jam kay full it apa no pekerjaan daw Yesus sudah pasti ahuyan so ay pa itu nga murid-murid daw udah bekerja melayani. Jadi itina iso masa dati dat mundorong supaya ada inapatinan dati nga nuge kembali segar kada hiti. Itina tiangat di Yesus kana ongoy undarang dataruhay ka itina man dati kapia igitay moyo yati di tisuhu di Yesus dat mundarang dataruhay. Harapat ilag keluaran dit 23 ayat 12. Hila na pahilang nga onom salinay onom tadaw da kayo da mamansay diti karaja. Nga katuro tadaw na pa nga kada na di kayo karaja gislam dat inapait lembu keladain mo kadi tayamayam di it kumamaraja igagajian dati da kayo kadi ibangsa suway nga nuge kondarang mantad dit ahuyan ka. Jadi irtinat panuhan di Yesus dat pengkura yati kailag dat apanat ahuyan kapia nga mundarang yati tadaw sabat
mundorong ya dit tongoruhai supaya dat ina petongotinan-tinan dati nga kembali sagar. Salam dat ayat Matius 11 ayat 28 rikot kau na idoho kainsanan da kau dit ahuyan it kapuriman da awagat binabo onuan kuna ya kayu dat kainsanangan ka. Itu na cara terakhir ataupun saranan di suang da Alkitab pengkuro ya tidak mengilak di apanat agat binabo leti dan lesu ka. Jadi perlu ya tidak pengurusan masa time management ka dat dusun kan time management ka. Jadi nunu kepiarati dilat pengurusan masa dila nunu kepia maksud dit pengurusan masa isalam dat Matius 6 ayat 33 ihumok pada kayo kerajaan Allah it karahian daw patahakon nagi na kinarahingan day dekayu it koin sanay dit suway diri. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan semuanya itu akan ditambah padamu ka. Jadi kinarahingan pino posoro dati kumadati sebelum pada mimpun da kumaraja kaya nga penting it carilah ihumo kinarahingan gulu ka. Jadi sebelum ya tidak kumaraja sumambayang yati pasaraon dati ko insanay dit nunuy pawan sayon dati dat tadaw da bayno tadaw da suap ko tadaw seterusnya kumakin narahingan okon kayit kapuriman nagid tagat ahuyan aing garit baru dat may paghium da kinarahingan. Jadi iti na ipipiro janji kinarahingan dito sonong kumadit ti sa miso kumada ti to insanan dit kapuriman dit aing garit kabalingkahangan iti na lisi do kinarahingan minanahak yaudat kaundarangan mulang pia dat agumo it kainggaritan kau dipono dati. Jadi irine simbar dit bagi dit peguhatan dit no ponsikaw. Amen. Ponsikaw kapinay jamine alumis tamodit sisimbar daw kay asanang yatim mga rate de atumbayanan ko naratian ko bahwa dat sebelum penuh saya titulun nga haron hay kumendat tadaw da pagundarangan. Jadi kumayon na po nga nakatatad naman tad dat perlu ititulun dat rumihat. Nah, man ko di pagulya ataupun man ko di patelombusa titiyo hati kumadit penalatit tiso tapi nay sawal tinapot paghotan tilda ngapain ka mangay dade pentalango nunu kumayon dilot kondarangan isalam pi batasan dat wagu. Oke pensiko ilda bisa soalan di memang dat luar desa ang kuda nggak memang dat ini kan udah ya jadi ini pe soalan di waktu dat orang ngomong nga memang dat harus mengenai ngeritan di kepinai jam ini ditino dat pengkurok man harus deman pawon saya. Iya. Jadi tuman nepo ditit Matius pasal 11 ayat 28 nga minanhu kay kinarahingan ladu minamuray kinarahingan ng pengka rikot dodoh kadaw. Iya. Rikot dodoh kadaw. Itaisanan di apanat it awagatan kadaw. Jadi nunu mangandi kinarahingan di dat kumandati itu perlu ta perlu kata kumandaw. Man kunanna anwaya ko dat kelegaan ka. Amen. Jadi isuang mabad kelegaan dat patahakan kinarahingan di tinga dia begal luar biasa lah. To sanggira padrumikat tako dahil idaw kamen na pa nga ali kada pay pura-pura hit masalah-masalah dat awayan dati diri nga memang dat mila takang kaidu mantad diri sebab nga rumikat betul-betul kapen rumikat tako kumadikin ringan biarlah ikin ringan at mengatur dat karikat tako dadaw ya nah to ikin ringan at labi kay ladila dan payung kupurahat
kerja daudat kumandati supaya dat yati napa nga oingganan tako onan tako kesimbayanan na Amen. nga ada taarang betul ringan. Jadi konsiko itu. Ya. Tirino. Konsiko. Jadi syarat na mga rumikot. Ya, rumikot tapag kumadi kinarahingan. Misulo na pa kumayan ako dito radir ya. Tu beras ka dito pinay jaminitin no nga ihumo paggulo. Kay. Hindi na dia nga rumikot. Kano. Jadi konsiko eldas hawal mandati di telombuso kang bago pagulian ko titihot ti kumadit o di tapi na jamini kang bago tinapatihot ti nga pengkaka nunu bilin tokoy ko tiwara dit mangandati pawarao ataupun porikoto kumag kagumuan diti tinono diti isalom di barok tamno kumayan le barok lang may toko pohoto di jamini nunu hot bilin atau tiwara. Oke, pansikaw Elda. Isay mungkin ayat ke isay ke tulun mangko le barok le ke pengkura. Jadi mandati ilo. Nunu pason di parikoton dati maya ditit kisah ataupun peristiwa nawayaan di baruk. Jadi sebelum payati dat papawara harapason diti message atau message diti mandati pawara nga mesti ni ati dat mangilo isay baruk tulun nangkula ke nuno mangkula ke pengkura nuno nawayan daw nuno ipangajaran ipason dit pawarawan dat pason kumadati yati nga papawara dat tulun ginemuan ilabos. Oke. Ibarok na paditi nga ya barok bin analihuan ko na isay nga sangulon di setiusaha toy ka pembantu di Nabi Yeremia. Yaw na paditi nga pempasi imasa di bangsa Yahuda natawan id kota da Babylon. Sarita na pa di barok diti nga papakita papawara dati iyaw na pa diti ibarok diti nga kapuriman yaw dot ahuyan penat dan letih ka. Aisok kondarangan oinggorit yaw aisok kalansanan daw isalom dot kuma diti bangsa Yahuda. Sebab nampak nga natawan kaya tila di kay. Kumadit hilad kerajaan Babylon. Boros kadi baruk diti salam det Yeremia 46 ayat dot kelima diti katalo ka. Silaka ako natu rinuhangan nagidi kinarahingan it kainggoritan mantad di kesusaan ku ditagumo. Ohuyan aku padi kadi barok aiso kesimbayananku. Nah, nakura ibarok tu keboros. Silaka aku ka. Nakura ibarok tu kepuriman dan miagal diri. Sebab napa dinga anaru cerita lada mengenai da kisah di barok kila nga. Sebab inapay kitab nubuatan di tulisan kitab nubuatan di manta di Yeremia nga iminan di barok tuliso setiusaha pembantu barok diti nga tinutudan di Raja Yehuda toy kay Raja Yoyakim antakan diri. Jadi kagumu kay muwaguan ta kalansanan datilo da barok itang pemimpin dat Yehuda diti nga narumbak ay so pengharapan sebab amo kinangahan di raja. Main nagibasa dawit kertas gulungan main nagitutuday di raja. Kapuriman ibarok dat usaha daw da menulis ditit firman Tuhan melalui dit boros-boros di Yeremia nga sia-sia tenaga ko ahuyan ako menulis suai ke diri saya radat tinutudan otogo di raja mengenai di pembacaan di kitab gulungan di nubuatan diri gusaon di haradit waran tangkap gusaonnya ti lagi samdet itu cerita di Nabi Yeremia nakosang penjara numangan yaw pinasuang yaw dat hilad perigi ka jadi konsanan di napurimanan di baruk ahuyan yaw secara emosi aisok kondarangan daw tu gusa-gusawan yaw tangkapan yaw jadi nga haro pason tolumis tinha kinarahingan kumadi baruk kumadati
dati nono diti itine pason dit mandati patungkapo pawara kumatulon ginemuan isalem dalam labus itina papason diti talumis message yang alumis kadihiti nga amu ya sadot tu okitoy dati isalem dat Yeremia 4 mantadat ayat Yeremia 45 mantadit ayat 1 gisom dot kelima ka. Jadi harot pipirotit message ataupun pengajaran mandati aplikasi dati sendiri aplikasi dati isalem ginemuan kumaisa na pa diti nga kinarahingan pinaposodia ketinggaligan dati to insanan isalem na pelajaran sekolah sabat membasa na pa hiti pelajaran sekolah sabat diti nga kalimpupusan diti tarawang ka nga harot tulinaw dit pinaposediaon di kinarahingan di barok. Akan kana pay barok nga kumadati ta insanan, kumadit hilad kagumuan isal hilad labos. Tinana diti mulang piadat kapuriman yati da audipon tertekan yati nakurong yati masa dat pandemic COVID-19 diti. Amo yati kapimpanaw nga sorohon na dati dat haro rancana titahak kinarahingan kumadati kano sondio kumadaw rikot yati kumadaw kada yati kaliho dat kumadit pagandasan dati dat tagayo kinarahingan sera na po dat terlepas yati dit kasusahan kainggoritan dati di nga harot tulinaw dit man di patahak kumakin narahingan message dit penting dat it isalem dit di barok dit kay nga isalem dat ayat kelima kinarahingan minamaras ti kumadi barok honggo pia ang ngayon no kadi kinarahingan nga apasi kakasay inapot musu-musu it sangod kadi nga kinarahingan ni sendiri dit mamarumbak jadi iti message pason dit ko hanggang na pa yati dat iti pamagunan diti paimpasi nuno na pa it awayan dati di nga kinarahingan na pa nga maningolig dati ka. Kadua na pa diti nunoy pason dit mandati pawarao kumaginumuan sangkuro pia it napurimanan di barok no di panyaw nga amu nakalabi dit nawayaan di Tuhan Yesus. Ya, tepat naman te. Iya. Pengkurap ya kasusahan dati ti pamagunan diti nga amo nakasay nakatanding dit no nawayaan di Tuhan Yesus. Isalem da 1 Korintus pasal 10 ayat dat 13 nakarayat dahiti dit inti na papagumbalan kay sanan pagumbalan dati ti sa reseso pia nga nakaubasan ka kinarahingan. Ikaw basan na iti pagumbalan diti kadi kinarahingan dit amo di kalabid dit kagariston dati sayra da umbalan yati kay nga kinarahingan na pa diti nga manhak yaw dat ralanda lumabos megal kay di barok isalem dat tarawang diri nga kalimpupusan na pay kapasiyon daw nga harot tulinaw cahaya di minan pathako kuwa jadi nung awan soy dati tit kansanan diti janji-janji kinarahingan diti nga upurimanan ko dat itinapot kahoyanon dati kainggaritan dati diti nga ainggahanan sebab iri na perlu dati dat tuntutan dati ijanji daw katalo na pa diti nga kinarahingan amu menongkiat dati ka pansanan dit kainggaritan dit timbabaan dati diti nga mulang piadat mantad dati sendiri toy kay mantad tulun suay nga itinay message penting kada sambian na irogon si jahat si iblis itu ka dat memangguna dit kansanan di katangaban dati papondaliw dit fokus dati dat kumakin narahingan papainsado dati dat kumakin narahingan dagi samni dat kadang-kadang yatit malapetaka terjadi kepastian dati di nga tumogod yati kumaus kumakin narahingan jadi pasan dahiti kada sambian na irogon ka dat papondaliw ditit fokus dati kebergantungan dati dat kumakin narahingan tuntutan dati ti janji kinarahingan keampunan kelingasan masa depan dila bito sonong keposion wagu idtawan pamagunan wagu idswang dat kerajaan da syurga irene simbarko ponsikaw Amen. Konsikaw dit
penjelasan di tepi na Jamilin dingino alumis jelas neri norongau dati kepio komayon nepo kadet tino nga ina pakinarahingan nga amu isandat menang kiad dati isalo menunun apa kenggaritan dati malik piadat putus asa yati nga hino kasari no pakinarahingan kadet narotian ko amu isan menang kiad dati jadi alumis temo di batas kinarahingan deh cuma yati po mungkin amu koilo nah baino no koilo yati menta di penjelasan dit jelas apa dating ino nah tapi nai tilambusan dati tit pagi barasan dati pagulian ko tihot tadi kan bago kumadi elda sawal tihot na pati baino elda ngapain ka iswang dit pamagunan dit kidusah yati na po ngamiagal dit sangulun dit manaw-panaw ming hombo dit tumangka boh na po jadi nunu it apolo dot mangandati dagapuan saya dit Elda. Oke, konsekuensinya. Jadi ya kumanun na po dot kejadian pasal 4 ayat 12 nga kita nang napat dati dahiti nga iharapay tandat pasal dat upasa dia datan na mong saha. Jadi iti napatana diti nga kadang-kadang manhak dah hasil. Topot. Kalau nunuk sebab tu dia mendak hasil itu. Iya, topot real dah. Jadi sangira dat iya di nga dia perlu di dat harap ponsen dati dat hiridi tu dia negal di komenu di tinu itu miagal toko di pangambar manapa na udah di pembangunan. Iya. Okay? Jadi nunu magyadi man toko ponsel di miagal di mungkin kanten ilak napatana di tinu nga hari hasil lo bang nomor kata di kinorengan. Nomor kata di kinorengan. Tuh ini pergi kinorengan di nga nunu po masalah-masalah dati nga di mangdat ini kinorengan apa sedia. Amin. Iya. Jadi supaya dat atau sumiliu di songlon pangambaran di mana pa udah iti pembangunan nga asal nang lagi dat may tako kopya talang di kinahan may tako kopya oros may tako kopya bersama-sama di kinarikan dan di kineringan nga dan mungkin kata hari pertanyaan datulun dat mereka baik jadi may tako kopya ampus di kineringan dan pendikal dat ini pikir kineringan lo sawat jadi isu na pada cara dati dan pay ngampus tepat di kineringan kinarikanan di kineringan nga haro isu ayat isalam dat Yohanes 14 ayat 15 amo ako nasalaan boros kat hilang nga nung dat alisiyo ko ng podo kadaw nga tanudo na taysanan hukum ko kadaw iparintah-perintah ko kadaw jadi komen na pa nga iri na ba'y tanudon to ko di nung atanod to ko na ba nga komen na pa nga berarti yati na pa nga harap ako ng pwede ka sama-sama di kinringan jadi harap ko mati apon siya na kadit suay kay rin to ko kapya so iso na po di pon siya na kadihiri di nga perlu to ko dat berdua mentok di kinringan dat nunu masalah-masalah dati biarlah ikinringan no at manhak na proses di masalah-masalah dati mudah-mudahan dat abarkatan kada demi ganil anak ditino dito asaot hasil dah jadi konsekuensi ya konsekau tapi nai sawal elda sawal narongon dati penjelasan daw hitinapod kau tutukan diti pinsingilanan dati ditinga noray tandat itinapo kehidupan dat rohani nga kadang-kadang da kajadi dit iso ko di panandati ka daw
kati pelajaran. Oleh karena ada kesorow yati itin kehidupan rohani dati nga isaot kau dipanan, isaot kau inggaritan, pasibuk yati kadau gema-gema dati kehidupan rohani nga boros kalau pelajaran tumong kia dati di kinarahingan deh. Tumong kia dati di Yesus. Nga pelajaran dati debay na manta dinaraitan di tepi na jamini elda sawal. Hinomboh kono po asal po dat ihumon nuguloy kinarahingan kadi tepi na dingino rikot na doho kadi tepi na dingino nga ngay na padi komediko di panon diri nga isalom dat tanggungan di kagarisan dati ka komen na pangah it dati it masalah ataupun it ailanan dati dat kainggaritan jadi kesimpulan ko na po dati na po dat aniba dati pelajaran dati nga senggira na padat bergantung takog kumadi Yesus tapun magihum takog di kinarahingan atau turumikot takog kumadi kinarahingan nga inapot kainggaritan dit asaraw dati inapakohoyanan diri nga rupa-rupanya isa berkat dit alumis terutamanya isalom da kopasyon dati dat rohani. Jadi tapinay ko ngawi ilaylo na lot pinsingalanan dati dot sabat dot bayno konsiko dit minikin nangongay hinamban pa kayo semoga kinarahingan memberkati nga sebelum dapat itong kaya dati sanang das membayang pati pakinuan ko elda sawal dat memimpin dati isalam dat sembayang jadi karena sembayang toko pimpinan kutis di suara ada orang kinarahingan sundu pengen isalam kerja di surga insan pembagu mau sekolah dia isalam di penyertaan hai selinai di belajar hai pelajaran sekolah sahabat itu itu berkatan no kaisanan di makikina mau di pelajaran itu biar nang di pelajaran itu subili udah makanan rohani dia lo buat dai supaya ada ihai apa nggak isalam dah keadaan dah sehat asagar kasai rohani dai terhadap dia Tuhan. Terima kasih Tuhan rohani doa itu tidak demikian aku Yesus akan datang Yesus masih dai. Amin. Amin. Amen.